Penlim ke Argentina ya kari Egypt ha kelas minit. Kublai shubun perlok ngap deng sobhai pi syakane ke channel. Menta nginya pet ya ke jingle kai ke ba internet menne kemit. Kari Argentina empat kari Egypt. Ya ke ba kinong kersan jong kari Argentina kiladu jikermen ningkong. Nomor ba ke Egypt kala penkijar ningkong. Ha minit bakhatsan. Latap da u Ibrahim. Wadlah kumtaru kari Argentina kamsyam ladu jikermen. Bah kanla pan penpai biang kambun ban ya kani. Kumta da shisha ka Argentina kalayo ya ka penalti ha ka minit ka ba arpway. Kumta kinong kersan jong kari Argentina kilayo mensimbiang. Haba umisi ulashut ya ka bol. Kalak mesno kamsyam lah rong sya ka gol. Kumta kari Argentina kaladu jikermen shipor. Wadlah kata ru ka Argentina kalapen etreng yala kikowa. Kumta kari Egypt kalayo penkijar biang ha ki minit ki bahandrup kondai. Kajingdu jikermen ya kari Argentina kadang kamjur susu. Hendrai kari Argentina kalayo pan penpai biang ha kalamit ha ke minit ka bah nyop kondai. Balatap da u Christian Romero. Bala asis da u Lionel Messi. Kumta ka Argentina bat kinong kersan kila kamiyo mensimbiang. Di ha ka minit ka ba prapulai ka Argentina kalayo bat penpai biang. Da ka balatap da u Lionel Messi bala asis da u Maltikal. Kumta syau sawa kinong kersan ka Argentina nomor ba u Messi ulala banwan klibiang ya kikol arteli jong kari Egypt. Kumta kari Argentina kalahe msim biang. Ha ka minit ka ba kandai pulai ka Argentina kalayo biang sa ka we ka kol. Balatap da u Enzo Fernandez. Bala asis da u Lautaro Martinez ha kane ka kol. Kane ka Argentina kalayo bandrung sya ka kuarter final. Kumda jau umat rangba u Messi bruk nomor buus ngumelung bang nyimpoi perkat ba ka Argentina kadangla pat penpai biang ya ke Egypt da ka ba kalayo khor hadu lai teli ki gol. Deperlok saya komen mepi. Hatu ke Argentina kadangla neam bahkan poi syadu ke semifinal. Ni hadu ke final bahkan yuk biang ya ke champion menta usnam. Deperlok ku boleh syubun. Tat andangin saya kena biang haki we pat ki video.